Bergamo musidɗo ko sadi makko tooli ara mi hewri kama mi landi ke so tawi jam e kiseno e ma kala ka wonɗa Bergamo ko honto woni Bergamo ko honɓe woni e Bergamo ko honɗum woni wadde Bergamo ko honɗum sabu in Bergamo ɗum kaka sengo nord Italie hakkunde ka ɓuuɓi e ka wuli kaka golle woodi o goonga ɓen nayi ko nokkure wondude yimɓe añamɓe kono noon musidɓe men mbuyno e mum ko pullo on ko maninkajo on ko sosojo on haa ko forestier on ko sénégalais on kaa ko camerounais on kono piihu gotum e nder muɗum Bergamo ko saare mawde Bergamo hino werni buyi hino tolni buyi hino heɓude arsike mum e nder nde nokkure awa hikkano e nder arsikeji maɓɓe ɓe haldiɓe fotti ɓe jonnidiri juuɗe ɓe nodditi kala dendangal fullo ɓe nodditi kala dendangal ɓaleejo kala dendangal wimi hihi e nde ñalande ɗum woni 17 lewru août 17 août 2024 ɗum koye asawere hawra fii tappere mullere fii ka sukaɓe ɓen ara feƴƴina ñallal mawɓe duhiɓe e pay koye fotta wonɗum no waɗi ɗum ko jokkere enɗam maɓɓe ndan ko hombo hikkina yeeso flamɓe maɓɓe ɓen aflam jonon fi andintingol on woni lanɗo woni hoorejo wona alphajo aflamjo maɓɓe on ko Mamadou Bari e Mody Boubacar Ba ko kamɓe hikkina yeeso e nder nemojo bere molanani wonde nodditugol kala dendangal ɓaleejo e tappere mullere Bergamo noon ɗi duuɓi feƴƴiɗi fof ka ballon kala ka mullere tappete ɓe wowi yaltinde sukaɓe hiɓe wowi tawtede e muɗum hiɓe andira doole hiɓe andira bawde hiɓe andira ñeeñal hiɓe andira noon kadi ɓuttu e pottal no andirɗon noon hitande ko Brescia organise no ɗum woni 2022 ɓe arno haa hari ɓe toowi kono ɓe fottuno ko ɓurnoɓe ɓe yaltira ɗum no woni haa ka demi final no portoɓe yewtirta noon ko feƴƴi ko ɗo e nder Verona ɓe arno haa ka quart de final ɓe yalti e nder mawɗum hikka noon ko kamɓe nodditi ɓe waaway noon naɓorde ko ɓe woni addande jama on kon ka sukaɓe maɓɓe ɓen ka ga'i maɓɓe ɗin ɗi ala ngal ñeeñal ɗon ɗi ala ɗen doole ɗon o haray kanko hoorejo maɓɓe on woni capitaine maɓɓe on woni ñeeñuɗo maɓɓe on woni ka milieu de terrain woni hombo woni kanko Mody Ibrahima ɓennamo mi anda ko le technicien ka ko le tacticien e entraîneur ɓe maɓɓe ɓen woni ñeeñuɓe maɓɓe ɓen hikkaniɓe ɓe ka ɓaawo ɓen ɓe inni awa ɓe adda e sukaɓe maɓɓe ɓen coupe moɓe woni soodude wargue ɗen woɓɓe inna mbuuña wargue noon ko ɗum woni trophée woɓɓe inna mbuuña hiɓe seedi hiɓe hooli hiɓe hoɗɗi hay e gooto wawatamo naɓorde ay Bergamo ɓe nodditi ɓe addi kono wo ko fii maɓɓe taw noon si Treviso jaɓay taw noon si Bologne jaɓay taw noon si Forlì jaɓay taw noon si Padova jaɓay taw noon si Firenze jaɓay taw noon si ɓe Venezia ɓe jaɓay taw noon kala suka ñiiñuɗo wawɗo kala entraîneur jo hikkinaɗo yeeso jaɓay nodditede ara ha Bergamo ronka naɓorto hay e fuyi awa ɗo haray fof hino noddita hino habbita le 17 août 2024 ande Bergamo si sukaɓe maɓɓe ɓen si ɓe waawi haray noon Bergamo kaya toon kaka inneten ko fanɗi wo haray musidɓe men wimi e hihi ko yata e 250 haa e 500 hino wuurude ɗum ɗon noon ko tamaw koko men tamƴini koko français ɓenta kon estimation wona chiffre ji wonɗi sûr kono environ 250 jusqu'à 500 personnes guinéen fulɓe hino ton men fof haray ɓe habbi on an e min en tawtidiray ton o Bergamo sukaɓe mon ɓen min hewti wargue on addi taw on wawa jogitade eɗa faala andude ɗum tawata tultu le 17 août 2024 a Bergamo min hilan ton taw an siɗa ton remen tun Allah sankay ay yeeso yo ko sati kon hino laati ko matullata en e yeeso Fuuta Jallow ko ɗon me jeya mi yeggitali